Kasenjuk wa hechnong rijaintia SWRJ ha kejing alang kebalalong ha ka khat kendai terik hami mentlu kala kentu ya ka sorkar jelaban penkloino kejing maramot ya ka surok ba National Highway NH6 nadu natuber hadu Malidor East Giant Hills District. U Presiden Kasenjuk ma Arminus Lipan haba kran hadin kejing alang ula ongkat nang mi kisni la sakhi ya kejing nang jur kejing julor jong kene ka surok NH6 kabalak ta ya upat ba nong late nong wan. Kini kejing nang julor jong kesurok ba ka kata omtang ya ka late kawan. Henry kabu jing mapat ya ka koit ka kya jong kipat ba nong syausnong bat ki kena skul namar kesurok kaladap da ka pumpum. Ka senjuk kala kenturu ya ka sorkar ban penkloino kejing ya kran na kebenta kejing penkrek ban wanra ni penhe ya kesurok NH6 syaka 4 lane kenang ban pensuk ya ka late kawan bat pelait na kejing sakut kali. Namar kani ka surok kadai ubudlum jong ke jela Meghalaya bat peniasok ru ya kiwe ki jela. Ia to wa ke sorkar open smart ko le ya ke repairing ha chilenter yang National Highway 6 ko wada sedang kat ka mayoy wada MK pothole ki wada kta ya ke lai kawan nado na tuber ter hadu poi Malidor kamtam hedi por iwa Muslim day da yo celebrate ya ke Christmas ko ha pun themi ya ki yung kisam lene ha pun koi pun jingar ya ka sap ka kup pat kamjo ya ka jingim ko yung i yo lai i na ka ni ka dos lene no pum te ka ro kamte ka ni ka jing kta ya ka imlang sa lang ka yung i wo lai i na ka jing sakut kali lene ka jing dheng kali lene ka jing blok kali na ka por te kentu ya ka sarkar he wo ebor yo kontrak wo dang repair kan ni yo repair smart ki kenang wo man ka lai bike one bike ko sok pat ko lai le u seja ne bentau ktai ya ka yap ka im ka saw ka sian bon kini ki PIC CIC ko duna bon ko yebe che ki civil hospital bat ki vitwan ki hospital ko em chasor bat kapsor te kenang wo ki nong chong chong yom i yo lai kini won won i jing e te kar pat i ya ka sarkar bat kamtam yo minister in charge yang ka road wa usnyau bahau o e ke jing rap ko smart but yo kurun chakani ke benta ko kta i gini ki chnong ko em hagini ki area po yang east jantia na do ni cleariat ter mangkri ka chirpi lom chnong ka tongseng ka perta kuna umkiang bat ki bun ki chnong ko em itu na ka benta wa sakut kari hawalai em kam chisngi ulai kat howani hadu ka step ko bot lene chisngi tam lene arsngi te kentui wa giwan ki perlok ki wa khai khaba wala lumba nu surok da wo meeting pi ya ka jingkit ke jingba yang pi ya ulai ni sakut kari wo bot pi ya gi an yang ka transport na ka benta ka jingkit overload pendunai ka hedi por khnang yo pensuk pensani kan pu de yo ya ka proper repair dan nempu yo surok bah te kentu bat kerpan na kaliang ka senjuk he chnong ya ka sarkar kad ye wala wo speed up o pelai ia kawan ka jingya kelam lane ule ia ka assessment lane ia ka site inspection na ka benta ka jingpen kre wanra ia ka 4 lane khanang yo lai ini ki wan ki jingjia tana ka liang senjuk he chnong kentulang ye waro ki nong chong chnong yo ka region tia o man ki le ka wi kre lang wa ki jing temu ba yo ka sarkar khanang yo lai i uchna jing e de i kani man ka jing kentu bat kar unyi le chagi benta man liang manang he jing to wa develop but modernize ya transport road communication hagi benta bat ki block to pair ke man kendong kamayo ya po yung region ti ayo i ka jing sa din hejing to o surok yung ka saipung block kwa e wo pun smart no igani bat kamjo rambai borkhat hingaria horoi uni le o manuwi ni backbone surok wa pun poi ya ka lai kawan ya ka ki ka kre ka kamai ka ji pat ki lat yo kam yo jam te ka jingkan tu ko khaddo na kaliam ka senjuk he jing to wa ka sarkar wa ki lat ku luti wa wie yu to ya ki lat yo kam yo jam de wo pun smart ni ya ka ni ka an ko de chna kat kam wa tibi he jing to wa ka ni ka import export ki border ki wa ye ki bru yo khi yo kre wo pelai ya ka moyo wo pelai yo new boulder stone ne mole wo vie khui khaba chekeri ko marjan bat cheki jella ko marjan kani ko vie penduna
iki kam si kam roi ki kam to kam them ki kam luti wa ki vitawan khanang wa ki nong chong chong yong kerlom jaitia yo lat ki khi ko mai te hei bentai wa khadu ba ri wa kwa ele pun snyau he ji to wa kani ka put le ni khap put wa man ka conflict le ni ka border dispute wa chilenter yong ka rilom jaitia ki wa yi ong ha ki benta yong ka block 1 ki wa kta ba yi chnong marjan wa ka jala assam na ka benta ko na ka por sa ko por ka jing chong suk chong san na ka daw ko slem ka jing ye pan bai por te kan tui ka sarkar ka wa yo penduna ye won woni jing e begini nam chong chnong yong i ha ka ni ki thau yo like ki nei ni jing e wo da mat ki yo like ni jing ma jim so ba na ka jing yap kam ji a ha gi snem ko da dep chaden kani ka jing ka tu ba ka jing kar pa but em le ka jing yo luti walang ba ka ni ka sarkar ko smart no go up ye jing pasnyao yong ki we chnong wa hagi benta go per ki seng dalang le ni ki bitawan ba lengba ka jing pasnyao yo pasjuk we chnong wa ka region tia uman ka ri lom jai tia uman ka ki ko yo ye ki te ki won ki jingker ku ki uman liang wanang kam ong ngai te he ni por ka jing ya kram ni chi bon ki benta ba da yo ile ka jing pasnyao lomba ki de khot ku per kat kam uman ha ka jing snyao ka jing chem yong i ha por lom jai tia kini te no ka jak e ku blai phi ki press ki media ko ye phi pun poi ya ka ni ka varta chaki boring wa chaneng but hagin ki sngi khajak sngi na kalyang sinjo he chnong rongkat ki dokhat ki yam ka do lai chem gi na do no chief minister deputy chief minister but ki vitawan ki officer in charge but ki minister in charge ki wi to wa ki jing e ki yam ki te kani to ka jing pasnyao but ka jingkar pat ka wa sarkar ko ron ka hagin ni ki banta ka wa yu pasnyao langi wa waro ka jing yakut yam i yolti uman ki ko sei sla bar uman ki jing yolti yang i uman ki wejo